Korlantas BSHT Jiwan atas kepedulian terhadap bencana yang berada di Jawa Timur terkait dengan bencana tanah longsor dan banjir. Terima kasih, mudah-mudahan mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami semua dari dulur Korlat Jiwan Madiun mengatakan banyak-banyak terima kasih atas semua partisipasinya dari dulur sini. Dan di sini kami hanya menyampaikan ini, Mas, semoga berkah bagi dulur mriki. Amin. Terima kasih. Sip. Apa? Piro ngene? Kawan kali 6 to, Kuran? 6. Kalau kabeh 6 lho. oh 6. Nggih, Sukorejo. Sukorejo itu. Kono lah. Endi? Kono kan. Iki endi? Ora ono. Iya, ora. Ora ngor-ngoran iki, Lek. Niku tengah iki. Tengah. Kono, Pak. Jadi resiko berarti ini. Ketawi sing nggih. Sumber kang ngandhap niku. Oh, niku. Wonten sumberane mriku. Sing mriku iku? Nggih, celak sela niku. Ora budi. Niku? Niku to. Dekuan niku nggih. Oh, sing jenengan kei niki banyu to, Pak? Nggih, niku sing ngeban nek sumbere pas niku ngandhap dekuan niku. Wageng lek Jawa niku lek semonten wonten. Yo kuwi sing nyentok. Nggih, kinten-kintene niku. Ora ditutup. Ngoten. Nggih. Gimana? Nanti anu. Pergi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.